ayivele isuka ihlalo bafowethu sanibonani isikhathi sishayile bafowethu benginithembisile izihlobo zami ukuthi namhlanje ngo7 ngiyeza ngizokhuluma nani eyintweni nje eziningi ezenzakalayo ngami niyangazi ke mina ngisadinga ukuthi ngiyichaze ngilomfana nje lo enimaziyo osenkingeni kulezi insuku nani lolo daba niyalazi so ngithi ngisondele kini nginicacisele ngodaba lami okudaba olungekho nzima kangako kodwa okunabantu nje abangijwayela kahle abangijwayela hambe ngazi noma isuthu mhlawumbe niyasazi ngiyazi khona amabhinqa phakathi kwalomuzi kodwa ke ngiyacabanga ukuthi nizongizwa kunabantu abangijwayelayo ukuthi namhlanje usuku lokuthi ngizame ukuveza ubumeli ukuveza uphumlana ukuveza imfezi emnyama ukuveza indiya ukuveza ibuntu kusuka ngonyaka ka 2020 2023 2024 last year kube nezinto eziningi kube nezinto eziningi kakhulu kimi yashisa bafethu kodwa unyewo phela ukuthi ivolume phansi ngeke iPhone Pro Max 15 imobiseli yakhe bafowethu cha ngizoyinyusa ivolume ngoba kufanele ngikusho lokhu namhlanje ngibhekene nabantu abaningi engiphila nabo nengingaphili nabo abanye bacula abanye abaculi yabo ukuthi uma ngabe inhlanhla yehlele wena umuntu wesilisa bese befisa ingabe yehlela bona kanti lokho kuthiwa inhlanhla sikuthola ngokwehlukana uzalwa nakho kuyenzeka mhlawumbe ukuthi uyazalwa kuthi iputshu kuma wakho kuvele kumoshakaleke ke bese ulandelwa amabhadi so thina sabe labantu ababa nenhlanhla besazalwa angazi indaba yesound ukuthi ikanjani namanje aningizwa yezidlana ngimemeze hayi bafethu kahle right volume ngumvisela ya bafethu thengana amafoni lapha ngicela bafethu njengoba amafoni nje ngendlela right nayo leyo encane ngazwakala ngathi ungavela uyibeke kanje noma ungasangibukanga mina bafowethu ngila odabeni lami engilokhu mhlawumbe nilibona lenzeka kulezi insuku ngivela ngokuthi bafowethu nginenkinga la so uqala kwami ukuyiveza ngicabanga mhlawumbe ngiveze Saturday njengoba mhlawumbe isihamba isinkulu ngalendlela enkulu ngayo njengamanje ngenxa yokuthi ke izinto mangabe zenzeka emhlabeni azenzeki mhlawumbe kimi oyivezayo thothi nawo omunye ziyamthinta yabo ukuthintwa into kusuka ungabantu thizena abasuke bekuhlukumeza akube kubuhlungu abafethu ukuthi uhlukunyezwe abantu osokuphila nabo itshethi la ama-outcome la amajitham so ngiyafisa ukuthi siphilisane siqhubeke siye phambili but ekugcineni kwakhona kugcine kuba yibona abakubuyisela phansi so ukubuyiselwa phansi umuntu kubhlungu omaziyo kungcono sokungamazi yabo nalo sokungamazi ukuthi mhlawumbe umjwayele kodwa umazi ukuthi wenza into ethile bese mhlawumbe ezozenza isoka thizeni le nto le iyabhora yabhenda so ngilana nje ukuthi abantu abazame ukuyeka into ekanjalo mina ngumuntu ngiphila nabantu angikwazi ukuthi ngingaphili nomaskandi angikwazi ungaphili negospel idudla zenkosi ekhulupheleyo angikwazi ukuhlala ngingaphili nabo angikwazi ukuhlala ngingaphili nabantu behip hop
igeqimba laba babizwa ngogoti ngaza amagoti imbuzi so yibo ke labo bantu ukuthi angikwazi ukuhlala ngaphili nabo ngiphile nabo isikhathi eside sashaya ingoma eziningi kakhulu nabantu begospel nabantu bakaMaskandi but okubi uma umuntu bese ubona umuntu impilo yakhe ngazuthi mhlambe izama ukusinama noma mhlambe izama ukuthi abe nobambo lwakhe eduzane bese ona lolo bambo lolo lalowo muntu ungaliboni lifanele leyo muntu usuyisikhohlakala usukuzipitshi zomfana ukuthi kahle kahle kufuze ngabe nje awukhulelanga ngisho nasekhaya kini mhlambe wakhulela kwelinye izwe bese uqhamuka nje uzomosha ezweni mina ngazi ukuthi umuntu wakithi esisebenza naye sicula naye noma ngabe ucula nhloboni uma ngabe sindawonye suke sizihlobo suke singabantu abaphilisanayo ezintweni eziningi ukubambisana ukuze mhlawumbe sikwazi ukuvusa amakhaya ngani ngoba ufika kwethu eGoli eThekwini mhlawumbe nanoma kuphi la omunye nomunye akhona ukuthi sibambisane yasingena manje ifoni bakufana WhatsApp mhlawumbe uzofika indaba futhi noma phela ikhanda lisebenza bese egcineni kwakhona umuntu wakhona bese abona ukuthi wena uyisinowe ngizofisa futhi ukuthi kwayena lo muntu owakhipha legama lithi isinowe yabo ekhuluma ebhekisela khona wasebhekisa ngakini lo muntu wanijwayela loyo lo muntu wangidakela lo muntu nje loyo ndo wayehlele etoilet ezenzela izinto zakhe echofa ifoni yakhe waseqala esezokubiza igama lithi isinowe so labo bantu laba kanjani bona abakwazi ukuthi baqalele impi yabo ekudawo so umuntu mangabe edakiwe bese edakelwa kuphumlana usukenza iphutha lo muntu ngani ngoba mina ngumuntu kaNkulunkulu owadalwa uNkulunkulu nami ngiyidala ukuthi ngibe nje uNkulunkulu wangidala akashongo ukuthi ekugcineni kwakhona uzonika ubambo oluhle kangaka so kusuthi kufanele niblame nina uNkulunkulu owakwazi ukuthi othandekayo umfana nje omuhle yabo so ikhona ke lokho kufika kube inkinga bese omunye nomunye ecabanga ukuthi mhlawumbe angangenelela okay ngila enkulumeni yami bafowethu kunamalunda laba abantu laba abathi mangabe benemali nezise inkulu egcwele uthuvi bese befika bebona umuntu engiphilisana naye ukuthi mina akangifanele ufanele uyimali engcono labo labo bangidakela lapho yabo bangidakela ngendlela exakile kuzoba khona umculi osenegamanyana naye lizame ngoshuni mhlambe webhova mhlambe wenidana mhlambe nanoma umuntu omunye ushuni okhona mhlambe ngayemzwilini abone ukuthi lokho enginakho kungifanele so labo bantu futhi imvamisa yabo banezithingo banabantu ababathathile abanye babo mhlawumbe ngayedwa mhlawumbe abanye bathatha ngababili ngabathathu yabo bese egcineni kwakhona umuntu wakhona afise ukusebenzisa imali so uthando lemali vele emhlabeni ngazi ukuthi alukho kuba khona okwesikhashanyana for ukuthi lo muntu osuke ngena kulo muntu afisa ukuthi ayiphushele leso sibalo sakhe sokuthi mhlambe adizele lo muntu noma le ntombi idlela imali ngaso sikhathi ukufeza injongo noma inhloso zakhe asuke ezele kulo muntu loyo kodwa igcineni kusuke kungasibona uthando so thina bantu abanenhlanhla nabantu abanothando siyasifisa ukuthi ezinye zezinto la kuMaskandi sizenze zehluke ngani ngoba uthando silibona ngendlela ezahlukene la emhlabeni okusho ukuthi uma ngabe umuntu onothando uyakwazi ukuqonda uthandweni lakho uma umuntu ongenathando uyakwazi ukuthi usikele abantu besifazana mhlambe leyo 6 ukuze uyokwazi ukwenza uqeda umshiyo umuntu
usale kanjalo. So thina sakhetha ukuthi empilweni yethu sithathe nje sihlale nomuntu impilo iqhubeke phambili. Kunabantu ke laba fethu umuntu athi mangabe iphuzile edakiwe enesibindi ngoba phela uyasabeka lo wakwami. Uyasabeka bamsaba abantu kakhulu. So manje othi umnyofu isiyashisa kodwa manje Choose. So labo bantu laba bafethu ngiyafisa namhlanje ukuthi ngikubeke kube kucace ba. Ngelinye lamalanga kwathi umama efuna ukuloga enenkinga yefoni, efuna ukuloga enze ezinye zezinto zomsebenzi efonini yakhe. Kwa ngena Instagram ngaphakathi kwami efonini yami. So uma ngena Instagram efonini yami hayi cha kungabi nankinga. So vele naye umuntu onginika ukukhuleka nankinga. Hawuma ngithi efonini nangu umuntu. Awulo muntu ngiyamazi nje. Hawuma ngithi awu nangu umdlalo webhola. Bangithi hawu nangu umshaya kaMaskandi ongakwazi ukushaya isiginci. Mangithi hawu nasi tufuza sokholo. Mangithi ngiyabuka. Hawu bafethu nayi bo kanti kwenzakala yini futhi and manje into engibhorayo eyi1 abantu engibaziyo, abantu engiphila nabo, abantu engihlezi ngihamba ngiyakubo, ngithatha upetrol wami bengibize kuthiwa ndoda sisendaweni ukuthi izwakala usisoyihlaleni singamajita. Mina ngumjita bafethu oqondile futhi eyintweni eziningi nje ngihlala nginamajita isikhathi esiningi. Yabo abantu besifazane abantu singinobashiya ngiyile amajiteni ngihlala namajita isikhathi esiningi. Kodwa manje mangathi ngiyabuka ngithi mina awu nali ipitshana lenzani manje yabo. Manje zonke lezi zinto lezo ngithi ngiyahamba ngiyebuka ngiyibheka ngiyabona ukuthi yazi kufana ngibe nendlela yabona ngendlela ngoba bengisho bafethu ngikhuluma iqiniso kunini ngithi ngiqale ukuyibona lento 2024 angazi noma kufanele ngilaywe noma bekufisa ukuthi kwenziwe njani. Ngani ngoba bakhona abanye abantu besifazane abanye ukuthi mhlawumbe bazwana nabanye abantu bese kuqhamuka iartist thizeni efike lishaye bese lithathela ididlela elishile kanjalo lonto ngisale kanjalo kugcina sekuhlukwana nomuntu okuthola mhlawumbe labantu bebenenjongo bezoshada bese kugcina kwakhona kuvele kuphele nje kanjalo. So into mina engizama ukuthi ngiyiveze ngizame futhi ukuyiqondisa amabhinqa kithi zinkabi zakithi makhwenkwe akithi nonke ke nje bafethu enikhona la noma ke mhlawumbe kukhona ungabuki namhlanje ngenxa ukuthi mhlawumbe kusemsebenzini mhlawumbe ukuphi nakuphi kodwa nje ngiyafisa ukuthi lokhu ngizama ukuthi ngikubeke ukuthi bafethu ngibashelana bafazi bethu nibashelelane abafazi bethu nibafakelelana amafilimu nifake izinto ezibomvu zokukhombisa ukuthi ayilo muntu uyashisa nikwenzelani mfazi wami yalo Ashisa lo. enemlomoni nakhipha inkomo ngathi inkomo ziyakwasibanibani yabona Bathi what? bese kuthiwa umfazi wami uhothi lapho ungena ku-Instagram wami lo kungana lo yabona Lo mlilo lo. ungena la ngiyabuka yabona manje sekulokho ngile ke ngephutha hayi ukuthi yabo usungena ke imali manje nami inhliziyo iyashaya manje uthi usibani mani ngimazi kahle kuyanginyanyisa lokho yabo kungibhora nje kakhulu ngani ngoba abantu laba engibaziyo, abantu engiphilisane nabo kakhulu, abantu engihlala ngixoxa nabo ngihlekisana nabo bathi egcineni bangakubona ukubaleka kwami ukuthi shothi nje mangabe sihlalele siphuzela udrink njengoba siphuzela udrink namhlanje bese kubona ukuthi abashela umngami ngihleli nabo yazi omunye uke washela ngikhona mangibheka isikhathi hayi ngisuka khona phela nomuntu wenze njani ngoba phela benginakho kusho ubona ukuthi angeke yena akabona ukuthi manje lento iringa
la uvavaza la kimi. So abafowethu ngeke ngize nginanaze kakhulu. Ngizoqala ngesigwili lesi esinesesikhulu neshwaba inja le evele yafisa ukuthi namhlanje ingifakele u24,000 isiphinde yangifakele enye futhi angifune uqamba manga leyo mali leyo ngizoyidla ngaluyidla ngoba ungijwayela kabi ngithi ngisinokwe mina ngumuntu ophansi mina angikubona okurong kubantu uma umuntu enza into e-wrong futhi u-right kimi ngihlala ngaso sonke isikhathi ngiphansi so ngiyafisa ukuthi ke namhlanje uthi wesesikhulu nobubi lento oyenza ukuthi ushele umfazi wami uyithathaphi uyenzelani lento ukuthi ushele umfazi wami ngoba phela nami ngumuntu yabo mina angazi ngitholakale entombini yomuntu eshadile umuntu elobolile umuntu eyivizile kubo walowo muntu ukuthi ufisa inqubekela phambili bese mina ngifisa ukuyimosha lento leyo yo it's hot No, man. ngizongifuyela usize okay ngiphinde ngizwe futhi kubhuti lo we gospel bhuti we gospel uyakholwa uyathandaza nginesho ukuthi ubufasile ubamba isiguqo njengoba ngiza ngalendlela engiza ngayo kuwena uyenzelani into yokuthi ushele umngami umthembisa ima ungenalutho izinto lezi akunalutho kodwa kumthembisa ukumshada kusho ngeke ngimshade ayikho into efana ngiyenze mina right nje yonke into yami njengoba ngisinokwe nje ngiyabheka kahle kahle umuntu oright wena aza abantu bazobabona bethanda umsangano ayikho into abayenzayo kusho kahle kahle uNkulunkulu akekho yabo so bafethu angingandi kakhulu mhlawumbe ngize ngibe mude kakhulu ngoba ngiyisoka ngilomfana wadala umdali ngaba insizwa nje phelele nami angidalanga bafethu ngidalanga ukuthi ngibe njeni angidalanga ngibe muhle ngithandwa abantu abahle yabo ngibe nogazi umhlaba wonke kodwa kwaba intando wamdala futhi umuntu onenkinga nokuthi mina ngithandana nobani athatha isibhamu asiqhomise emoyeni adubulele uNkulunkulu wadala ubaba nomama ukuthi ngibe nje ngibe nogazi ngithandeke emhlabeni wonke ukuze mhlambe yena ukwazi ukukhona ukukhuleka ukuthi naye mhlambe ukufa kwami ngisebenzele yena ngibe muhle phakathi kwakhe yabo so ngiyacela ke ihlobo zami bengize nodaba la olukhulu olubalekile ukuthi namhlanje ngizoveza ama screenshot abantu abenza leyo nto leyo yazi bafowethu angazi lento ngizoyithini kunomuntu la onza umaskandi so umuntu lo onza umaskandi ngingakamusho ake ngiqale nje ngishaye nangu omunye umuntu seceleni othanda ukungena agqamalaza ukuthi mina ngiposta lokho engipostayo bekungavi ukuthi mhlambe ngithi akube khona umculo thizeni ozothi sekusole kubani ngento mina engiyenzayo mina ngaze ngimbone mina usaliwa mina evela ezintweni zami nginokuyikhuluma kodwa angifisi ukuthi akhombise abantu ukuthi mina ngumuntu
ozama itrend mhlambe ngabanye abantu yabo ngoba mina usalowa mina ngimazi mina ngene izindlu nezindlu evumisa abantu ukugidiswa abantu ingoma nengoma ayikho into engimazela yona ngathi ithe kubankulu nombalekile yabo so manje angifisi ukuthi kube khona umuntu uzothi why ungakhulumi yini ungakhulumi ngoba phela lezo zinto lezi ezinjalo into zami mina ngiyazi ukuthi izinto ngihlele kanjani ngizoyiveza kanjani angakhulunyiswa umuntu entweni yami yabo yena uright akide nje ngoba manje wasambe sobabili kanje uzoba nenkinga so ngiyaxwayisa ke boy semncane ungaphindi uyibhale into kanje yakho epheshini lami uyibhala nje kwakho amapheshi background bafowethu ngiphinde ngize la sengiyaphetha angifisi ukuthi ngande kakhulu upitshana myekeni upitshana myekeni lo nepipe encane lo myekeni loyo lincane vele ngalibona wayegeza ngalibona ngathi akodwa Nkosi yami isimo esinjani lesenzakalayo so uphapha usebona yena ngoba kukhona into evelayo ngami so usebona ngazuthi manje sikufanele ukuthi yena alokho engiphendula ngeke ngeze ngomnako upitshana mncane kakhulu ingane nje yabo uhlathi mina mangala mina ngithi ngibheka lo mjita eseqeda kungena ambitious mangithi ngiyambheka ebhekeni ngibona ihlathi esizona ngithi ngiyasibuka lesi singapha ngaze ngamdonsa ngapha eceleni ngapha wena sibotiboto ngathi ngibona ungaka so angikhulumi ke nosidudla ngiyafuna nami afike ngicela ningamnaki umuntu uthanda itrend abona izinto zomuntu zikhulunywa bese ayatomelela naye ngoba kanje ngiyafisa ukuthi aveza nge-screenshot yakhe kuphele kanjalo bafowethu umuntu lo ongifakele u24,000 musho wethu ngena nga-1 manje athi Awuphinde. Cook. bafowethu Phinda futhi ungakashayeka mama. kabili athi ngiphinde ngihambile bafowethu ngahlala ngabizwa umphathi e-office abantu bayamazike kakhulu umphathi wami ubabuthiwa basemnambithi ngithe ngisakhuluma naye waseyangibuza ngodaba lokho elibona lokho lihamba kusuyena umuntu mhlambe obuka izinto akana Facebook so unokuthi mhlambe atshelwe abantu izinto ezenzakalayo noma izinto ezithendayo kakhulukazi ngami so wangazisa ukuthi bafo ngingane kahle mina so ebengitshela ukuthi umfana wami noma ngabe kuthiwa izinto ziyenzeka udiniwe ucasuke kangakanani kodwa kungakubi ukuthi njengoba wena uwumuntu okholo uthandaza usonta kube khona abanye abantu igama labele ngafa ngenxa yakho ngiyacela ukuthi kuwagodla amagama ungawakhiphi until ke isigora siveze sona ukuthi siubani ngoba ushilo naye unginike imvumo nomceleli ukuthi baba bangijwayela kahle bangibiza ngesinokwe bangibiza ngawo wonke lamagama nje angathembekile so wathi yena naye useyingxenye yami njengamanje so umfana nje gospel sahlangana emcimbini ngimfumba ngempama enkulu kabe ngoright ngiyashanga yonke into ila ukuzobonakala khona ukuthi ba umlando bayimfezi ngoba sengiyajwayeleka wathi kungcono yilwa ulweli igama lakho ushaye khuluma ngomlomo ulweli isithunzi sakho nabantu abakuthukayo benza izinto ezirong egama lakho ngcono ushaya izinja lezi uye kanjalo but ungabiza amagama abantu ukuthi mhlawumbe basebenza ngayo le career ukuthi ngabe ngibamushile i-career so ngaweza lawo mazwi ahlala phakathi komqondo wami nenhliziyo yami ngani ngoba nami ngumuntu ngiphila kodwa okubi
angiyithandanga le ndlela abayenzile ukuthi ngiphila nabo bese beshela umngami bashele umuntu wami babone efanele yena mina engamfanele. So ngithema ngichaza lokho ngidlulisa ngoba bekunzima ngaleso sikhathi. Ngathi uma ngabe ngidlulisa lokho hayi wangibeka phansi ngacela nje umoya futhi sengiwehlisa nami futhi ukuthi kanjani kwasho ukuthi umuntu omdala inkulumo yakwazi ukubona uma ucasikile akwazi ukwehlisela phansi akunike into eright ezokusa phambili. So ngakhetha ukuthi ngcono ke ngiwagodlela amagama ngenxa yakhe okwamanje, kodwa ngineshoyo ukuthi uma uqala ukuqhubeka ngizowaveza lamagama, and ukwaveza kwami lamagama ngizobe ngalwisani nabo, kodwa kuzoba ukuthi ngiqale ngabakhuza ngabatshela zonke izinto ukuthi imfezi akusesiyimfezi lo yazi isinoko, akusesiyimfezi lo yazi ufafa plan, akusesiyimfezi lo uzothi mangabe ufika kuyenza noma yini uthi uyafika nje ugqine ushaya impela nje futhi nguxosha impela uthi nguqhwebe futhi uma uthi unenkinga, yabo. So manje ngakubona lokho ukuthi angikwehlise ulaka nokuphatheka kabi nokucasuka bese mhlawumbe izinto eziningi indlusa la ku Facebook. Ngibona ukuthi ngcono ukuthi ngithi ukuma kancane ngibakhuze ukuthi bafowethu iyekeni lento iyabheda, nani ninabafazi benu ninezingane emakhaya ezazi ukuthi lo baba lo uyena ofaka isinkwa ekhaya, uyena okwazi ukuthi enze yonke into kulomuzi. Kodwa ngelinye amalanga uma ngabe sengizoqhamuka mina sengizokhipha igama lakho phakathi kwale ndawo ngithi wena ushela umngami, uma uthi uyaphika bese ngikuvezela i-screenshot, angicabanga ukuthi kuyoba into enhle le abantu abayithanda. Kodwa njengomuntu ophilayo nonomqondo nocabangayo ngibone kukuhle ukuthi bafethu ngagodlela amagama. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazi ukuthi benekulindela ukuthi ngizowakhipha ama-screenshot ngizonivezela yonke into eyenzakalayo, kodwa bafethu ngumuntu ophilayo, ngumuntu oyinsizwa, ngumuntu ophile nabantu, angikwazi ukuhlambalaza abafowethu ngephutha elilodwa abalenzile. Ukucasuka kwami ngiyahoxisa, kodwa ngicasukile ngaphakathi ngenxa yokuthi mangabe sekusho umuntu onginikeza isinkwa selokhu ngafika la eGoli lo wami wathi ukuphakama obakuthwala wathi angehlisa umoya, ngikubona ku right lokho, ngakhetha ukuthi bafowethu ngikwehlise. So ngiyabonga kakhulu bafowethu, yonke into isazokwenzeka ngendlela eright, ngizonenzela enikufunayo ngelinye lamalanga uma ngabe laba beqhubeka bekwenza lokho. Kodwa lo sesikhulu imali yakhona ngizoyihla, nalaba abaphathi bemicimbi laba abasiqashayo nina baso. Ngiyabonga bafowethu.